Ukoliko imate ukučenost vrata, bol koji se širi ka lopatici, ramenu ili čak iz ruku, moguće je da se suočavate sa cervikalnim sindromom, skupom simptoma koji nastaju usled degenerativnih promjena u vratnom delu kičme. Cervikalni sindrom se najčešće javlja kao posljedica dugotrajnog sedenja, nepravilnog držanja, stresa, povreda ili starenja. Vratni pršljanovi i diskusi vremenom gube elastičnost, a mišići i ligamenti postaju napeti, što dovodi do pritiska na nerve i smanjenja pokretljivosti. Simptomi mogu uključivati bol u vratu, škripanje pri pokretu, glavobolje, vrtoglavice, trnjenje u prstima i osjećaj slabosti u ruci. Bol se često pogoršava pri dužem radu za računarom ili spavanju u nepravilnom položaju. Kada primetite ukočenost i bol u vratu pri pokretima, širenje bola ka ramenima, lopaticama ili rukama, trnjenje i slabost u ruci ili šaci, osjećaj nestabilnosti ili vrtoglavicu, potrebno je da se obratite fizijatru kako bi se sprečilo pogoršanje stanja. U Fizionova centru cervikalni sindrom tretiramo sveobuhvatno manuelnim tehnikama, dekompresijom, korektivnim vežbama i savremenom aparaturom. Posebno se izdvaja laser M8 koji deluje dubinski, smanjuje bol i upalu i omogućava brzo i komfortno olakšanje simptoma već u ranoj fazi lečenja. Naš cilj je da vratimo slobodu pokreta, eliminišemo uzrok bola i poboljšamo kvalitet vašeg svakodnevnog života bez napetosti i ograničenja.